Preview. Preview. Turabaramukije bakunzi ba Muhato TV. Uyu munsi rero tugiye kubaganiriza ku mateka y'umukinnyi Vinicius Junior, n'ahandi mukomeze gukora subscribe, like, share na comment kuri Muhato TV, maze mukomeze kunogerwa na gahunda dukomeza kubagezaho. Vinicius Junior José Paixão de Oliveira Junior yavukiye São Gonçalo muri Rio de Janeiro muri Brasilia ku itariki 12 Nyakanga mu 2000. Akiri umwana yagaragaje impano idasanzwe mu mupira w'amaguru, bituma yinjira mu ishuri ry'umupira ry'ikipe ya Flamengo afite imyaka 10. Vinicius Junior yatangiye kariyeri ye y'umupira muri Flamengo muri 2010. Nyuma yo kwinjira mu ishuri ry'umupira rya Flamengo mu 2010, Vinicius Junior yateye imbere byihuse cyane agera ku rwego rw'ikipe nkuru mu 2017 afite imyaka 16 gusa. Yahise agaragaza ubuhanga bwe bituma yitabwaho n'amakipe akomeye i Burayi. Nyuma yo kuva mu ikipe ya Flamengo mu 2018, ikipe ya Real Madrid yatangaje ko yasinyishije Vinicius Junior, ariko kubera amategeko y'amakipe y'u Burayi ku bakinnyi bakiri bato, yagiye muri Espagne mu 2018. Amaze kugira imyaka 18, yatangiye gukina mu ikipe ya kabiri ya Real de Madrid, ariko kubera ubuhanga bwe yinjiye vuba mu ikipe nkuru. Vinicius Junior yagize uruhare rukomeye mu gutuma ikipe ya Real Madrid itsinda ibikombe bitandukanye harimo La Liga na UEFA Champions League. Kuva yatangira gukina Real Madrid, Vinicius Junior amaze gukina imikino 185, atsinda ibitego 97, atanga n'imipira ivamo ibitego 45 cyangwa se ibyo twita assist. Azwiho umuvuduko we, ubuhanga mu gucenga n'uburyo atsinda ibitego by'ingenzi mu mikino ikomeye. Vinicius Junior muri UEFA Champions League yatwaye igikombe inshuro ebyiri mu 2022 na 2024, atsinda igitego cy'intsinzi ku mukino wa nyuma wa 2022. Muri La Liga yegukanye igikombe cya shampiyona y'u Burayi inshuro 3 zikurikiranyije. Muri FIFA Club World Cup yatwaye igikombe inshuro ebyiri mu 2019 2023. Reka turebere hamwe ibikombe yatwaye ku giti cye. Vinicius Junior yatoranyijwe mu ikipe y'isi ya FIFA Pro World XI mu 2023 na 2024, ndetse yawe n'igikombe cya The Best FIFA Men's Player mu 2024. Vinicius Junior akomoka mu muryango wo muri Rio de Janeiro, afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 76 n'ibiro 73. Yamamaye kandi ku mbuga nkoranyambaga, aho asangiza abakunzi b'ubuzima bwe bwa buri munsi n'akazi ke mu kibuga. Dusoza ikiganiro cyacu, Vinicius Junior ni umukinnyi ukiri muto ariko umaze kugera ku rwego rwo hejuru mu mupira w'amaguru. Ubuhanga bwe, kwitanga n'ubushake bwo gutsinda byatumye ikipe ya Real Madrid igera kure, ndetse kandi aracyafite byinshi byo gutanga mu myaka iri imbere. Ni naho dusoreje ikiganiro cyacu, komeza kwifuriza weekend nziza.